गाड़ी पुथहली हाइदुना ड्राइवर अमदी लेबर मपूना तमथीना फूरगा हुंदोकलमले सगोलमांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुनिंग टेक अमदी मोंगजम अनिगी मरक्ता लैबा चिंखोंग अमदा गाड़ी पुथहली हाइदुना गाड़ी ड्राइवर अमदी लेबर अने महाजोना यामना तमथीना फूरगा हुंदोकलमबदगी लिलोंगदा लैबा नूर हॉस्पिटल दा लाइकनरी सोकपदगी लाइकनरीबा ड्राइवर अदुगी ममिंग एम आनिस खान सही कुनगनिथोय अपोकपा डीपी याकूब अली कौवी महाक लिलोंग मखा लेकाइदगिने अदुगा लेबर अदुगी ममिंगना रामा सिसराम सही कुंथ्रागनिथोय अपोकपा जानेराम कौवी बिहार गे मदामनी डिस्ट्रिक्ट दगी हौजिकना कक्सिंग द लैबनी हाइदे हाइंगांग पुलिस स्टेशन दगी फंगबा पावगी मतुंगिना हाइंगांग दगे फार्म तौबनी हाइबा नुपा अमना ngarang numidang pung mapan lom tabada tamthi na soklaba miyoy ani adu police station da pusilakhi makhoi ani bu police station asige nakal da laiba PHC da first aid pking adubu saru kai ba yawi haiduna atopa hospital amada chatnaba advice pirakhi tungda imung manungge miyoy singa pau phaunaraba tungda ahing pung anirom tabada imung manungge miyoy sing laklaga pukhibani haide driver anisna phongdorokpada thangmai bandagi विधान कौब मियोय अमगी टाटा ट्रक चका तरुक पानबा AS11CC 1036 असि पाइबा था अमग नुमित 18 सुरे गाड़ी असि कक्सिंग कुराक पोकपीदा लैबा उकुपना सिंग साबा फार्म अमदा लमलाई PS की मनुंग चनबा नापेट पलिदगे उकुप लौरगा थाबगी थबक असि तौबने अदुबु लाइबक थीबदगे ngarang नुमिदांग पुंग 3 मिनिट 30 रोम ताबदा उकुप हापा अदु खरा लापी हाइदुना लेबर सिंगदा खरा साफनबा मनिंग खरा हंजनगे तौबदा गाड़ी अदु पुथखिबने गाड़ी पुथबगी पावदु मपुद पीखि महाजोन लागलब तुंगद फजदब वाहि वता सिजनदुना महाक अमसुंग लेबर मरिगी मनुंगदा रामा सिसिरामबु उ दुई फूरब तुंगदा महाक अमुक फूबने मखोइना वाखल तारकपदा हाइंगांगदगिनी हाइबा अहल अमना इसिंग थारगा लैरंबने महाकना मखोइबु यामना तमथीना सोकले मनाक नकपा PS दा पुसिनबिरगे हाइना हाइंगांग PS दा पुसिनबिरंबने लमदम असिगे CM गी मचन मनाउनी हाइना सक्ताक पिरंबा पुक्सेल चाउरब मियोय अदु लैरमद्रबदे मखुइगी फिबम करी ओइरमगनी हाइबा ngamde थवाई खुबाकता हापलगा इथौ तौजरिबा इखोइबो गाड़ी पुथबगी दमक्ता असुमना हाटलगे हाइबगी मतागुम तमथीना फुबिरगा हुंदोक पिरंबा से थमोइ सोंगना नुंगाइते अनिस की अपोकपा याकूब अली ना हाय मियोइबगी मिनुंगसी याउदना गाड़ी पुथली हाइदुना ड्राइवर अमदी लेबर तमथीना फुरगा हुंदोक पिरंबा महाजोन असिगी मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखटपियो हियांगलम केंद्रदा युम चंगदुना वैक्सीन कापथोकपा हौरे राधेश्याम हियांगलम कंस्टिट्युएंसी की ओइना चादा हुंबुद्रा मंगा की चांगदा कोविड की वैक्सीन कापथोकपा ngamle वालहौरिबा मीसिंग असिसु अथुबा मतमदा कापथोकनबा पांदम थमली लोइनना केंद्र असिगी मफम कयादा युम चंगदुना कोविड वैक्सीन कापसु हौरे हाइना कंस्टिट्युएंसी असिगी MLA डॉक्टर राधेश्याम युमनामना फोंदोरकले कंस्टिट्युएंसी असिगी मनुंग चना लैबा एलांग खान पोकपे ममांग लैकाई कम्युनिटी हॉलदा पांगथोकिबा मास कोविड वैक्सीनेशन यंगसिनबा लाकपदा MLA राधेश्यामना वाफम असि फोंदोखिबने MLA ना मखा तारादुना हियांगलम कंस्टिट्युएंसी बो कोविड फ्री ओइबा मफम अमा ओहेन्नबा पाइखतलिबा मास वैक्सीनेशन की थबक असे हेना खुमांग चाउसिनबा मफम ओहेन्नबा पाइखतलिबा मास वैक्सीनेशन की थबक असे हेना खुमांग चाउसिनबा मफम खरददे युमदा चंगदुना वैक्सीन कापा हौरै लोइनना वारहौरिबा मफम कयादा वैक्सीनेशन ड्राइव तौखिगनी हाइखे अवांग नोंगपोकता मणिपुरना सिक्योरिटी की एक्सपेंडिचर दा अनीसुब ख्वाइदगी वांगबो ओइदे मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम की मखादा इंडिया की स्टेट सिंग दा पीबा तोंगान तोंगानबा सेंथंग सिंग की मनुंगदा अवांग नोंगपो की स्टेट सिंग दा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर दा मणिपुरना असम की मतुंग दा ख्वाइदगी यामना चादिंग तौबा स्टेट ओइदे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3 सुबा शेड्यूल की मखादा पुलिस अमसुंग पब्लिक ऑर्डर हाइबसे स्टेट सब्जेक्ट ओइरबसु सेंटर न इंग 2017 के सेप्टेम्बर थादा इम्प्लीमेंट तौबा हौखिबा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम की मखादा इंग 2017-18 दगे 2020-21 फावदा काइथोखिबा अपुनबा सेंफम सिंगी मनुंगदा सिक्योरिटी गा मरी लेनबा एक्सपेंडिचर दा मणिपुरना लुपा कोटी चामगा निफु लाख 10 मरी चादिंग तौदुना अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगे यामना चादिंग तौबा स्टेट ओइरे हिरम असिदा असमना अपुनबा लुपा कोटी चात्रेट का अमा लाख 9 चादिंग तौदुना अहानबा अमसुंग नागालैंड लुपा कोटी चामगा 10 लाख 10 मरी चादिंग तौदुना अहुम सुबा अरुणाचल प्रदेशना लुपा कोटी मरफुगा 3 लाख 63 चादिंग तौदुना मरी सुबा त्रिपुराना अपुनबा लुपा कोटी हुमुद्रागा 9 लाख 9 चादिंग तौरे मेघालयना लुपा कोटी
निफुगनिथोय लाख यांखै चादिंग तौरे स्कीम असigi मखादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की दमक सेंटर ना स्टेट सिंग द मतेंग पांगबगी मतुंगिना मणिपुर न होगिबा चाही अहुम हेनबा सिदा लुपा कोटी 19 लाख 62 दगी हेना फंगबा ngamdre adubu मिजोराम न लुपा कोटी यांखै लाख 39 अमसुंग नागालैंड ना लुपा कोटी यांखै लाख 5 फंगबा ngamkhrai awang nongpoki state singi manungda त्रिपुरा ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की दमक लुपा कोटी 18 लाख निफु फंगख्रै सिक्किम न लुपा कोटी अनि लाख 65 मेघालय न लुपा कोटी 12 लाख 35 असम न लुपा कोटी 13 लाख 15 अमसुंग अरुणाचल प्रदेश न लुपा कोटी 3 लाख 95 फंगबा ngamkhrai स्कीम असigi मखादा सेंटर न पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड तौनबगी प्रोजेक्ट अमसुंग प्रोग्राम लखोटपगी दमक मणिपुर न लुपा कोटी 13 लाख 15 फंगबा ngamkhrai हिरम असिदा मेघालय न लुपा कोटी 5 लाख 45 मिजोराम न लुपा कोटी 3 लाख 30 नागालैंड न लुपा कोटी 3 लाख 52 सिक्किम न लुपा कोटी 3 लाख 85 असम न लुपा कोटी 3 लाख 53 अमसुंग अरुणाचल प्रदेश न लुपा कोटी 3 लाख 50 फंगबा ngamkhrai होम मिनिस्ट्री न स्कीम असि मिजेंग अनिदा पुलिस मॉडर्नाइजेशन अमसुंग सिक्योरिटी रिलेटेड हाइना खाइदोकले मसगी मथक्ता क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम कयासु लौखटले स्कीम असigi दमक सेंटर न इंग 2017-18 दगे इंग 2019-20 फाउबदा काइथोकिबा सेंफम असि लुपा कोटी 15 ने स्कीम असि चलिबा सेंबा चाही इंग 2020-21 फाउबा मखा चथरिबने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट की दमक सेंटर न अपुनबा लुपा कोटी 2,000 काइथोकपगी मनुंगदा प्रोजेक्ट असigi दमक लुपा कोटी 1,995 खाक्तुन थमले ई प्रिजन प्रोजेक्ट की दमक लुपा कोटी 100 काइथोकपदा पुमनमक सिजनखरै पेरिस दा वांगांगनबा बार्टन तौरकले मथंग सही की फेब्रुआरी 3 अमसुंग 9 दा फ्रांस की पेरिस दा पांगथोकदोरिबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड कंजिनेंटल हार्ट डिजीज हार्ट 22 दा वांगांगनबा स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लाइरिक यंगबम श्याम किशोर सिंहाबु बार्टन तौरकले डॉक्टर श्याम किशोर ना हार्ट अटैक तौबा अनाबसिंगे सर्वाइवल रेट यामना वांगना थेंगनरिबा स्काई हॉस्पिटल दा तौरिबा थबकसिंग अमसुंग थेंगनरिबा एक्सपीरियंस सिंगे मातांगदा वांगांग लुगने कॉन्फ्रेंस असिदा महाकी रिसर्च पेपर ओइना अमेरिका दा बेस तौबा जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च दा वांगांग लबा याई हाइना स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गे मीडिया एंड पब्लिसिटी ऑफिसर की चेरोल अमना हाइदे JNB एंट्रांस टेस्ट पांगथोखरे मोरे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखिबा JNB एंट्रांस टेस्ट अदु लैंगाकना पीरिबा कोविड-19 की चटनाकांगलोन सिंगाकना पांगथोकनखि मोरे SDO इरेंगबम दिनेश कुमार मोरे पुलिस OC दिलीप कुमार याउना यंगसिनबगी थबक चथखि अमदि मोरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर असिगे MO इंचार्ज डॉक्टर KH शांति कुमार ना लुचिंगबा मेडिकल टीम अमसु मथौ तौखि हाइदे अपुनबा महिरोई चनीगा 40 की मनुंगदा महिरोई 150 इंट्रांस टेस्ट असिदा सरुक याखि अमदि महिरोई 150 एब्सेंट ओइदुना सरुक याबा लाखिद्रे हाइदे लोइना नंगारांगी इंट्रांस टेस्ट तौबा सिदा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान-तोंगानबा अराप मफम कयादगी लाकपा महिरोई कया अमसु इंट्रांस असिदा सरुक यागनी हाइना हराउना लाखिबा महिरोई कया अमसु रिजेक्ट लाकपदगे इंट्रांस असिदा सरुक याबा फंगदना मयुम दहनखि हाइदे वैक्सीन कापा कुइद्रिबा अमा पॉजिटिव ओइरगा सिरे वैक्सीन कापा नुमित 5 की मतुंगदा मियोय अमा लैखिद्रे अमदे अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपा लोइरबा मतुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइ हाइबगी रिजल्ट फंगबदगी लैकाइगी मियाम चममनबगी मथक्ता तंगदु लैता हनब्रे आंध्रो ईस्टर्न लाइब्रेरी एंड ममांग लैका यूथ क्लब की जनरल सेक्रेटरी असैबम नंदकुमार मैतैना पाउमी सिंह हाई मसागी चही 50 रोम सुरबा लैकाइ असिगी मियोय अमा लैखिदबगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपा लोइरबा मतुंगदा कोविड टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट लाकपने महाकना हाई लैखिद्रबा मियोय असि था असिगी हौखिबा अहुमदा कोविड वैक्सीन की अहानबा डोज कापखि वैक्सीन कापा नुमितगी मसा थिनतोरकपा याउना अनाबा हौरखि मसादा हाना अनाबा अमता लैते अनाबगी फिबम हेंजिलकपदगी अगस्त 9 की नुंगथिलदा जेनिम्सता पुखतखि अदुबु कैजुअलिटी थोंग थिंगलंबदगी रिम्सता पुखि अदुबु लाइबक थीबदी रिम्स यौबा मतमददी मियोय असि लैखिदबने रिम्सता RAT तौबदा कोविड नेगेटिव ओइखि अमदी मथौ तौरम डॉक्टर सिंगना वैक्सीन कापलुबरा हाइना हंगलखि वैक्सीन कापलुइ हाइना पाउखुम पिरुबदा अदु ओइरबदे असेंबा खंगदोकनबा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तौहल्लु हाइना डॉक्टर सिंह अदुना पाउताक पिरखि हाइना महाकना मखा ताखि लैखिद्रबा हक्चांग अदु नुमित अदुमक्तदा
mayumda puraki adubu laikai miyamna kupna khanaraba matungda numidangda amuk pukhatlaga Jennings mortuary da thamki August 8 da Jennings da postmortem examination tawba loiraba matungda mayumda puthaduna aroiba mathau mangam pangthokre adubu angakpa amadi miyamda chamamnaba thokdok amada poloikraba miyoi adu RT-PCR test ki positive result August 10 da lakhi laksaningli wafam di RT-PCR gi sample adu miyoi aduna laikhidraba matungda Jennings da lobane RT-PCR test tawgani haiba wafam imung manungda taklamde test report adu da piriba mobile phone number adusu masak khangde haibadi imung manungi amata natte aduga karigi test adugi result khangdringaida hekta hakchang adu imung manungda sinabiribano haiba asisu achoubo wahang amani hainasu Nanda Kumar na panki maram asina thokdok asigi matangda asengba amadi achumba langlalangzil khangnaba athuba matamda postmortem examination gi report imung manungda phanghanbiyu district magistrate natraga mari leinaba laingak loisangna midjeng changbiduna kupna thijinbiraga aranba tawriba miyoising puthou amadi awaba nangliba imungsingda compensation pibiyu hainasu Nanda Kumar na taksinki August 10 bu Assamgi state holiday oinaba taksinkhre Maraiba ki ningtamba ngaknaba hotnabada thawai katkraba Veer Tikendrajit amasung Thangal General na chingba India ki freedom fighter singda ikai khumnaba utpoina chahi khudingi August 10 bu Assam state tasu state holiday lauthokpiyu haina Assam gi MLA mangana Chief Minister Himanta Biswa Sarmada memorandum piduna taksinkhre kumja lising amaga chanipan marfudra mathoi gi August 10 da Imphal gi mapan kangjaibungda leiba Phaida bungda thori yanduna hatkraba athauba thaubi singi ningsing numit asibu am state ki oina holiday list happy naba Chief Minister Himanta Biswa Sarmada memorandum pisin khiba MLA manga adude Lakipur gi MLA Kaushik Rai Patharkandi gi MLA Krishnenendu Udharbon gi MLA Mihar Kanti Ravitari gi MLA Vijay Malakar amade Silsar gi MLA Dipayan Chakrabortini Makhoi mangana punna khuyek piduna taksinkiba cherol aduna hai laibak asigi asengba ningtam lanmi ama oiriba Bir Sahit Tikendrajit amade Thangal General bukumja lising amaga chanipan marfu tara mathoige August 10 da nungthil pung mariga minute kunthra tabada thori yanduna hatkivane makhoigi masing yamdaba lanmi singna chawraba British ki lanmi sing aduga maithini khangna lanthengna khibane maraiba ki ningtam bangak naba lanphamda lusingba sing asina utkhiba thongna sing adu urubada Atai lanmi kaya amasu siba kidana British ka lanthengna khibane numit asibu ningsingbo ina Assamgi oinasu chahi khudingi tongan ba mafam kaya da chawna thoram pangthokna re masida Assamda khundariba Manipuri community gi miyoi singna khakta natana atopa furup ki miyoi kaya su saruk yare numit asibu state holiday ohenbiba se miyamna matam kaya gi mamangdagi tanduna lakpa demand ne maram asina miyamgi apamba sing asi paliba lengak asina thabakta onthokpiduna August 10 bu state holiday oina lauthokpiyu hainasu cherol asina makhata na haidi Kaksing DC na Chinglaiba Court pagi ayaba pithoklubadagi Soraching paikhre Kaksing district ki deputy commissioner na tawpham thoktaba mawongda Chinglaiba Court pagi ayaba pithoklubadagi Chinglaiba Court laga lalonba miyoi khutpu mayam omsilaktuna ayuk nungthil naidana Chinglaiba Court khibadagi Soraching paikhre Lainga ki industry department ki masin chatpa misak amana pause asida hai Chinglaiba haibase minor mineral gi saruk amane maramaduna reserve forest area nattaba mafam natraga mafam amadagi hekta kanagumbana maning tawna Chinglaiba Court pa yade aduga district magistrate natraga deputy commissioner nasu Chinglaiba Court pagi ayaba piba ngamde pawasina makata na hai Manipur minor mineral concession rule 2012 amasung minor and mineral act 1957 gi makada Chinglaiba haibase deputy commissioner gi makada leite Maramaduna mahakna Chinglaiba Court anaba yathang amata pifam thokte masidi industry department ki makhada leiba minor and mineral section gi kangbu gi ayaba lawgadabane forest department ki masin chatpa misak amana pause asida hai forest ki lam oiraga de department asigi ayaba yaudana kanagumba amana hekta Chinglaiba Court pa yade Soraching dagi Chinglaiba Court pagi ayaba deputy commissioner na pikhibagi mayokta forest department su mari leinaba authority da che iba laikhre Manipur gi mahusagi khalkaidana thamnabagi damak lanai miyoi amana High Court of Manipur da tharkiba public interest litigation PIL amagi matangda judgment piraduna court ki ayaba yaudana kanagumba amatana state asigi laimaidagi Chinglaiba Court pa yaroi haina athingba thamkiba laikhrabane hairiba athingba sing asi ama phauba thawaidana Chinglaiba Court pada hai singlaba anga mathau lawmaker kayagi
थौबुनाइसिंगना लेप्तना चिंग लेबाक कोथोखिबना हौजिकते स्टेट असigi maru oiba ching kaya marum phibam sokna leire Thobal district ki tongan tongan ba mafam singda leiba ching kaya marum tumsilakpagi wathok loidringaida Thobal forest division ki manung chanba Kaksing range kina sumang oiriba unclassified forest area su oiriba Kaksing district ki Sora Chinglak Ching haidaga khangnariba Sora high school su leiramba ching ase excavator sing sizinaduna leptana ching leiba kotuna hondokhibadagi ching asi mangkhre paikhre haina rakle hairiba ching ase tumkhigadore haina pause asimakna chahi asigi April 5 da pau phongkhraba matungda Kaksing ki deputy commissioner na tha asigi anida order ama thoktuna singleiba kotpagi ayaba pithoki haide haukiba August anida DC Kaksing na thokiba order number 08/01/2017 LR Gen DC KCJ aduda mafam ase revenue village number 61 Irengban ge manung chanba mafam amani haina su palle PIL number 25 of 2017 ge matunginna High Court of Manipur na kumja 2017 ge September 13 amasung October 13 da thokiba yathang amagi matunginna Reserve Forest, Protected Forest amasung unclassified forest area singda leiriba ching amatadagi leibak lokthokpa yade u yanthatpa yade kanagumba singna leibak kolam labade u yanthat labade logi wangmadani haina su palle DC Kaksingda Thobal Forest Division ge DFO in charge Pravin Kumar ningamna August 3 aiba cherol amasu thaduna DC Kaksing gi order adu amughanna yengsinaba wafam sing yaure adumakpu DC Kaksingna High Court of Manipur ge yathang adubu tungoinaramlaga chingleiba kotpagi ayaba pithokpa numittagi chingleiba kotpa mathang mathang hongdarakibane paugi likhuna sina hai pausi asina chahi asigi April 5 da report ama tawkhibadagi sing asida leiba kotpa lepkhrabane adubu High Court ki order bu singnaba DC gi order asigi matungdagi unclassified forest area amasu oiriba mafam asida excavator sing sizinaduna truck amadi tipper kayamarum pusilaklaga ayuk nungthilda fauba phongna leiba kotlaga hondokle sing leiba kotliba mafam adu forest check post amagasu yamna naknaba mafam ne sing leiba kotuna tongan tongan ba makhalgi truck singna puriba dusu forest check post adu yauna atai check post mayam ama fauraga chatlibane adubu forest ki official amatana athingba pidre makhoiga manadaga chingmanghan bagi mawongda leire haina maikei kayadagi department asida maral sirakle aiha ki manglande Paris Saint-Germain bu Champions League lahon bane Lionel Messi French club Paris Saint-Germain da sign tawkhraba matung harawba uladuna Argentine Lionel Messi na phongdokibada aiha na club asigi pangba yaba mateng sing pangduna team asibu Champions League ki title ahanbo oina lahon bane masigi damak aiha mafam sida lakpani amasung masi club ki su apambani haina Messi na news conference amada Lionel Messi na phongdokhe aigi manglande atopa Champions League ki title amaga lawbane pandam asi phangnabagi damak haujik leiriba mafam asi yamna chanaba ama oiragane Messi mamang chahida mahake maramdagi oina Copa America gi title lawkhraba matung match amata sanadana lakle aihakna ahanbo oina PSG da sanaba pame aihak holiday dagi halakpane tha amaromde pitch dagi lapthoktuna laiki haina Messi na haike aihakna pre-season gi oina sem saba khara pamki amasu masige makha pon sangsilakle athuba matamda club asida ahanbo oina sanaragani haibagi thajaba leiri adubu aihakna masigi chapchaba matamde piba ngamloi masi pumnamak coachinggi makutta leiri haina Messi na makha tana phongdokhe ningsingba yai nongmaijing numita pangthokiba paugi mifam amada Barcelona gi fansingda Messi na mamitagi mapi taraduna phongdokhe aihaki piklingaidagi leraklaba club asi thadoklei aihak anoba challenge amagi damak manglomda changsinna sem sare aihakna Barca amasung makhoigi fansingbu matam pumnamakta thagatpa phongdoklei ai angang oiringaidagi mafam asida leirakhibane mafam asida ikhoigi afaba amasung phattaba matamsing kaya amasu yauki haina Lionel Messi na phongdokhe Champions League ta lamba tawnaba ngamba afaba club amada aihak yauragani haiba Barca gi fencing na sukhangi loinana makhoina aibu munna khangi aihaki apambadi mai pakpa amasung winner oibane pandam asi phangnaba aihakna makha tana sangsinba pami haina Messi na haike aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjari